bakuleta Meshak baguma tibasima aine mpako nke yange amoti naiwe yemere aha hatuineho na abembezi benzarwa abatali bamaburugire mbukama butali bumu abakura ha screen hali mzee inguli mukumurora kamera aha mzee ingugo age mu rukurato na rukira basaija ntakongero kintu kindi kiona murole ha screen zeze nkoto ekyo nikyo kiri munda mukikali mwarukira basaija owekitinisa president ngwa kutamu tentiye etekadibzibwe erinzirwe kurungi kandi abantu bakuja kutangatanga nambali abeka yarukira basaija kandi president baraija abantu muhereze mizira. So ekyo nikyo kiri omunda mukikali mwarukira basaija mukasumi katalika hara rukira basaija jakubana aboneka kandi mwijana inyo kumurora haskurina tibalini babo bonka nkwenda kutwara omugisa guno kumanyira omuhikirwa kurugo mbuka kumamu eri haiguru hanu no kyambuke ekisaru alio wekitinisa Ayenga Samuel. Please stand up for recognition. Prime Minister Ngugo, thank you for coming. So tuineho abagenyi batali bamu abarugire mbuka mu baburuli kandi bayizebe bembirwe omuhikirwa rundi Prime Minister owekitinisa Kasirye Samuel. Please stand up for recognition. Ngugo kantali wenka ayizere na Minister webyensimbi Charles Bogere hamuna Minister of Protocol Sande Difas. Tuineho abagenya abarugire mbuka mu batoro tuineho wekitinisa Prime Minister wekitinisa ono Calvin Bomire Armstrong. Please stand up for recognition. Ngugo Murozere tuineho no musuga omusuga niwe ali mukitinisa nkeki okwiri baito watoro wekitinisa omusuga yemere menda ya kitale koroni omusuga omusuga nuwogo simirire muno kuija. Entertainment next. Almighty God, akaire kano ningozo kweta Destiny International Secondary School Hoima mwije mtwereze ekizina ekihangiriza kutambarukira basaija mukama. Please Destiny hurry up mwanguhe. Destiny International mwije. We also give you special thanks for the 31 years of your divine guidance over His Royal Highness Dr. Solomon abakuzina kurungi bakatere kizine kibeta kabalega obo kihura kubuza kiweyo bwana mugiro kimanyire kabalega. These are the people Destiny International mubanze mutwekizine kigamba hangiriza rukira basaija entale ya bujoro enkiyabwera abaha ndagaruka mbete Destiny International Secondary School mubatere engale z'amaani muno and all the special people you have gathered here. We ask for your continued blessings upon them and all our leaders, that we may be a kingdom according to your perfect will. We humbly pray that today you grant us abundant joy, and may this entire program run smoothly as we celebrate you bringing us this far and the hope of where you are leading us in future. We pray all this in the name of Jesus Christ. Amen. He's in Bible school. Oh, good. You can go, it's private. Your Excellency, with your permission, I'm politely requesting for these press people to leave now since it is a private meeting. It's a private meeting, they are leaving. The press people
since it is a private meeting, I'm politely requesting for them to leave. Oh, to leave. You go. Owekitiibwa Grace Mary Mrs. Mugasa nkuweerayikire kandi munyikirize ntangire emanzi kuli kakumiro tumweta King Fisher emanzi ya kakumiro Chairman NRM Kakumiro Minister of State for Works Transport akulatire Katikkiro owa Uganda kandi obulwekitiibwa Fred byamukama eisubi lya bugangayiza twoki webale kwije manzi muterengaliza amani lwekiriza Fred byamukama. You're most welcome, sir. Destiny, please.
abana ba Destiny mwebale mubatereka esamani nekirongi ekibeetero kirabasajja Chairman LC5 Masindi Owekitisa Cosmas Byaruhanga webale kuija webale kuhika ngozo kumanyiro kubaho okwa Chief Magistrate rundi His Worship George Kunihira Chief Magistrate wa Hoima anyakuratiro mulamuzi Opiene Vincent anyakuri Resident Judge wa Hoima High Court. Your Worship George Kunihira, you're most welcome. Your Worship yemera aho abalamuzi nanjye timukanyakanya mutere ngaro ogonwe Chief Magistrate wa Hoima ngozo kutangira ha Worship Chimono Julian Grade 1 Magistrate Hoima. Your Worship Chimono Juliana, you're most welcome. Your Worship tumutere ngari zamani webale kuija kamutakutere ngaro mulinkoze bibiki mukutina batabasiba. Aha, thank you. Munyikirize tulindaga omukuru w'ihanga omukoro guno gulesero wekitirisa Julian Ayesiga Sara Muhira anyakuri Resident District Commissioner owa Kienjojo webale kuija Julian webale kuija tugonzo kutangira Munyoro Godfrey Bikiseka City Town Clerk for Hoima. Aba brass band abagenda kutuhereza anthems mwija kutuhereza stanza ibiri mutabitwara byo kusandara ebinkubaza bintumirwe mugezeho mu bisobye murandora hana nyobunta kanga kaire kandi kanga di tugoza kusaba abantu nyina bemerere nyuma ya tent mu rugeyo mwije mwemerwe kuno mu rugeyo mwanya guliyo abale nyuma yeheme nkoto mu rugeyo mwije mwemerwe kuno obwituru buliyo mu rugeyo abali nyuma ya tent mu rugeyo mwije mwemerwe kuno ntwongera okutangira wekitinisa muno David Karubanga Member of Parliament Chigorobya Akiki David Karubanga webale kuija former Minister of State for Public Service tugoza kutangira Honorable Dr. Florence Asimwe omuchwezi Woman MP Masindi Florence Asimwe Dr. You're most welcome webale kuija ntwongera okutangira aba councillors nywena Hoima City Hoima East n'aba councillors nywena bali mu kitinisa ekyo okuruga mu district zone za Bunyoro mwebale okuija akaire kano owekitinisa President wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni ahikire kandi akurasire omabone ga Kabumba akaire kano nanyumyamu n'omubungisa we anyakumbungisize Rukira Basajja Gutamba Dr. Solomon Gafa Basayiguro okubanza entale ya Bunyoro omukama wa Bunyoro Kitara hamo nabekaye mbali ararugira kuija kutweyungaho hano kandi ko kumuramanyisibwa bwara tweyungaho hano ntwija kuba nembazo enke muno hamuna amazina agatito muno agabalirirwe habo kwatumanyisibwe Owekitisa President ayino bujunanisibwa bwingi taija kumara umwanya mukoto muno hano baitu aija kuba naitwe ntwongera kusema abantu inywene myende ya Kitara nyakwiziro mbwingi hamukoro guno mwebale kuija kandi mwebale gonza obukama bwanyu abale nyuma bemereire timanyire mu kukina kamera rundiki mu rugeyo mwije ruhiruno abali enyuma muno mu rugeyo omwanya gulohano akaire kano numuherezi w'amagezi rubatana oli hano genda tera yogaruka mubanze mutekane kakusanga okwatu akubinogoza kwekonyera hali ebichweka mbalo okusobola kwekonyera ebichweka bitekanizibwe biri hali nkuolekereza rubatampurampana kagenda akwata esimu
olwa yesotingira okwo hali nkuwolekereza niho mukusemera agenda both for all calls that is so mugende eifo okwo ebichweka biriyo akaire kano ngonza kweta jesenekito omubito boraboloho ijano tunyumye omuzini kweta his highness ebyo nkutina kubibaza ne mukikali habukwansa kuhabuzi wakana na katano jesenekita omubito Rwakaramagi Jesse Nectar alomu habazini bamani emansi ababunyoro kando musaija Rwakaramagi ono mwana mwijukuru kabalega mwana wo mukikali mwana w'engoma azinino buzina bwingi muno obunne haridi yawo mbutera akangonzo kamanyire kyonkazi nakakusemera webale muna moto mudakika nke omukuru atakayizire wekonyeze omugisa guno abanyoro n'abanyokati tubatangirire mwebale muno kwija kandi mwebale muno kugonza omukama nyobayeta Jesse Nectar bamutabani wa Karamagi mujukuru Kimera mujukuru wa Kiswaza mujukuru Kabalega ne mubito Kaswa mwebale muno kugonzaga muziki ya bunyoro kandi busaba omuntu oli agenda gonza obunyoro kukira iwe n'abagenyi baitu mwebale kwija tubatangirire akazina kagamba nti tukutangirira omukikali karuzika nkoroge pando tulekabumba kulanja mahule hale myenda ya kikali tukutangirira omukikali karuzika nkoroge pando tulekabumba kulanja mahule hale myenda ya kikali waitukabumba mabara mubisakala magereranye tukukwesimu bamwijukuru wa Kiswaza ya mumwere mirimo yongero yamo Tukutangirira
umurebe witwa Tayari West TV kankwakiriye kandi nkutangirire mu ceka kinu echo rukorora byo rukorora ha screen zaitu hano ha Tayari West TV no kujya guzempa empango umurundi gwa satu na gumu umuri bunyoro ndi kugeza kugambo urunyoro n'ubunyo mushiga ko kandi kuza kumanyisa ngo ekiri kugenomisho hano ha screen zitu no kujaguza empango yo murundi gwa satu na gumwe muri bunyoro umuntu arabasa kwebuza empango niki ninga umuruciga wenda kuchitamo no kujaguza okwemekwa ko mukama wa bunyoro Chitara Kingdom umukama wa bunyoro Chitara Kingdom utureta Dr. Solomon Gafabusa erizoba ari kujaguza myaka 31 eyamara ari wo mukama wo bukama bwa bunyoro ubukama bwa akatwara intebiji omwaka 1999 kandi izo umwaka nibwo gumwe ubu bakora restoration of kingdoms umihangiri ya Uganda ahanyuma y'imyaka minji munonga zihirweho okurwo mwaka 1998 ubwo bwebembezi wobwe bwire obote yabire abinjire kingdoms zitari zimwe na zimwe nka Buganda Kingdom, Toro Kingdom, Bunyoro Kingdom, nanka Busoga Kingdom na nebindi binji ndangwa nitwe n'abaciga barajanga twatwini Kingdom yitere bemberwa rutacirwa abanyankore bino umugabe wabo wankore ubwire rwangangure onkobwire kubwayicire obote yija yagira suspicion ningashi yagira okwerarikira ngo aba bantu abuyarekiro bukama barabasa kurara bamurabe nyuma bamwihe ahabwe bembezi bwo kwembere hanga ya Uganda caretera kuyaho abo bona abo babire bararamya nk'abakama nk'abagabe nk'abatarakirwa na nibindi nkebyo mwaka 1998 konka ubwire kubwayicire umwaka 1999 kuyabire kwasire ubwebembezi umwaka 1998 mukaga yije yagira tabantu bareka bagira ubugabe hari abantu bibarikireza mu konkana we ko ya restore injiri ningashwiyagarwire ubukama butari bumwe na bumwe hariho buyarekire akagira ati yakuratira some of the beliefs ningashenyikiriza ez'abantu batari bamwe na bamwe okugira ngo bazikuratire basyoya umuryezo umukingdom zeze yagarwireho hariho Buganda Kingdom hati cyari kugenomisho yagaruraho cabazinga wabusoga koko turamureba ideni yarekaho umukama wa Toro koko bwatari umukama uyo nyimba kabamba iguru ideni yagarura ubukama bwa Bunyoro Chitara ubwo habona kuzaho umwebembezogwe kandi ori Dr. Solomon Gabafusa nabwo cerezoba Bunyoro bari kujaguza emyaka 31 eyibamara Dr. Solomon Gabafusa ariwe umwebembezi ngashi umukama wo bukama bwa Bunyoro so erizoba neciro cikuru muri Bunyoro sub region kandi bari kujaguriza Hoima City hari karuzi kaho kandi turijuka ariyo bari kurebera ekire cikuru ekerizoba no bukirabe kiri ngo umukurugu ningasho mukama wo bukama bwa Bunyoro ebirebi agumira ryo mu makuru nko tina magara marunji kandi nangwa nenyuma ho tukaba twaribire bari kugira ngo shana no kujaguze kirecho bakongereyo ninga bakuyeho umwaka ogu konkabije bagira ngo apana ekino kiro cikuru ecy'Abanyoro barikirirezamu abamasaza gatari gamwe na gamwe garikiriza umwebimbezi wabo nkori wora leta okwatanisa n'intunguka nangwa ne cyara bagambira nico barakora komwe nabwo eco twareba bagira ngo reka tukiteho amidst or urwagati y'ibigambiro byone biri kugira ngo umukama tayine magara marunji na nebindi koka bagira ngo ekino cire cikuru ekitwine kujaguza amukora aho narebaho ori minister w'eshonga zabana na neminyeto Dr. Baram Bargaharatenyi na narebere yashitamire hwaho umutenti kandi of course nawe no munyoro okurwo musheka nico kimwe nareba hari habembezi bedini narebaho ori bishop w'ubureberezi bwa Bunyoro Chitara na washitame hwaho in fact narebaho no wabiri ari archbishop witu we kanisa ya Uganda Archbishop Emeritus Stanley Ntagari of course na waratura mu cyekecho kandi waza kwetegereza nawe uraza kureba shitame hwaho
na nabandi bajenyi bahango munonga turaza kuba turabireba ukubirije umujenyi mukuru Noha na nebinde bibarahereza okurugirira ahari enganzi yo bukama bwa Bunyoro ubwa hati kandi ariwe ari kukurira umukurugu tubiri twaribireho amakuru aguze biri twaberekireho nk'ijo iriho turi kugira ngo habiri harimo ubutikirizana mu bukama bwa Bunyoro Kitara Kingdom ubukama bwa Bunyoro Kitara bari kugira ngo abebembezi baburezire kwatanisa n'abebembezi ba government abebembezi ba Kingdom ba Bunyoro Kitara babuzire kwatanisa n'abebembezi ba government ko kabagira ngo reka bakoreso mukurugu okugira ngo bagarukane bakore kintu kimwe harmonizing Bunyoro Kitara yona egendo misho amashaza niminja gari yaho kandi abantu of course turaza kureba barabanjura mu butongore naenda ngo mbereke history ejo mbamanyise kimuri kureba then okere ko misho ho ko twabitu abagambire ariyo no guni mukoro muri Hoima sorry muri Kagadi na irashangwa muri Bunyoro okujaguza amazarwa ga umukama Ruhanga wobushobozi bishaka ari kwise myaka 9 ningashi birthday ya 9 nabyo turaza kurara twabikwisiyaho mpora ekikuru erisho rireke hatayari west kandi utakwata hari remote yawe nkiriza kugarura yo kace ati Hoima umururembo okujya mu mwenjere kureba celebrations ningashi okujaguza okukuri kugenda misho rero niwe hanuya ubone kumanya ekiri kugenda misho kugira ngo otijagu muri kwebuzo tubitu aba batutera henshi ebi tutari kwetegereza kandi kugarura yo Hoima okugira ngo rebe okubare kujaguza empango umurundi gwa 3 muri Bunyoro kandi umusite ya Hoima
ababunyoro cultural troop nimwetekaniza engaro zamani munweza Kabalega Secondary School. Mwebale muno for that wonderful performance kandi duhaga brass band yejja kutwebembera mu anthems but bunyoro cultural group please proceed mutweze entertainment. Tugonza okutangira muno Honorable Natumanya Flora Woman MP Chikube webale kuija Atenyi webale kuija Mukorogono. Tukutangira muno wekitinisa Julius Junjura Bigirwa Amoti webale kuija aspiring MP Buhaguzi East tusemerirwe webale kuija Mukorogono. Inywene miende ya kitara webale kuija tusemerirwe muno kandi orukurato nyamanyi siborolai kuwa orugeno maiso omuchikali munda okugonza nabakuhaiso ina kilozinga hata okusamba yotyo mbaige nyenda agiyayo nga mama kandeke kuseitera obarampa simu baruhanda abazabiraha gonza nayi wangalia osabutaikayo bwire buno baitu mawe amano inago ngozo kutangira muno wekitinisa State Minister for Youth and Children Affairs owekitinisa Balam Barugahara Atenyi webale kuija tusemerirwe webale kuija tuterengane zamani muno webale kuija tusemerirwe kandi woli hano ntumanya na PLU yone eri hano waitu Aibiro no kega butakwata simu zange kandi buli wankwataga yatulahukaniza afwe kubi ogo muntu wange nkumanya na nkumanya tibaswagirana mwebale kuija emiyende ya kitara bano mwetekanize mutungire omugisa nkaliwe ekisoro arugomunda na agarukomunda mwijegeenyo kuhereza amazina ngozo okutangira muno investor Bunyoro owekitinisa Haj Mustafa Zaidi Haj Mustafa oli hano oikalire nkaha bakutere mu ngalo zamani Haj Mustafa Zaidi webale kuija waitu semerirwe webale kuija waitu investor ndengero okutangira bulomali hano owuntatangire rundi si womukwiri ntugenda kutunga mazina bageta entogoro orunyege mugya kutuha byona entogoro hamuno orunyege eigulya mutuhereza amazina ago ebigambo binsemeri onyaburanyo we bojo we nyokoleta nyowe bojo wewe bantu banga barungi mbagambire wewe bojo mukuru omugenyi kahikireira bojo mukikali aliyo ko murukurato Yasini International kaninyo wakuzina abo mutenti bojo mwebale kuija mari nsemerire nyaburanyo we bojo we tikoleta bojo wewe abo buga bojo kunyamure doleti mama sina genza rogano semerire unya kaisikano ni wenyi na chali mari semerire Yasini rekabaira mambagambire semerire bojo bojo kamwe bana kuija no semerire bahangale bojo kogo kabumba bojo si mwijukuru kabale gabarungi
bojo wewe barugi nyewe masomole nyewe nsemeri abafande bojo mwe bale kuicha ngabasa churite bojo mwe bale kuicha owo musira bojo kwenya guhinde owo ngoma ngala bibi gambe nsemeri bojo wewe bojo mwe bale zarwa nsemeri bojo wewe nyewe bojo konku kutongora Nemufundu kule bayira bayiwe bigambo bino iya sine beats ninyo wakuzina ero wewe nyowe bojo komba sobole ngomukuru meri mugasa barungi bojo wekitini sabali iwo kuija yeru hana kwa kuho mugisa iwo izire ko ohangale ko bule kole ihukura Sabule kigoma, sabule kigoma, sabule kigoma, sabura sabule ndogo, sabule kintu wedigida, ulira kintu wesukuma, ligita munyage, ligita, nyabura nyabaya, sabule kintu, egunda gunde karuzika, singo mwijukuru kabaleka, wewe uhangale ko bule kole ihukura. Nte bigambo binsemereire bojo bigambo binsemereire manuki gambo binsemereire bojo wewe bigambo binsemereire we ndigita bojo wewe tugenda mu maisa barungi bo binsemereire bojo bantu marungi nyowe mbagambire bojo bantu bange nyowe mala kweja mali bojo nyabura nyowe bantu bange bagambe nyowe atamanyire bantu banga barungi bojo wewe nyowe mbasobole ebigambo bikara munda barungi ekitabo kibanza mu Bible baketo kubanza kandi kitabe kya kabiri kidaimande gambire tekidaimanda tekidaimande gambire tanyewe bojo barungi mwe bale kuija lekabayira bamba sobole tekidaimande kabayira kugambire kutongole nyakaisiki kutongole Barayira gunya kaisiki kutongole Ntendo bwire bwitubukeire Barayira kabayira bamba gambire Tata manyire bantu bange Ngukaninyo we yasini chali mali Ngebigambo bikaramunda Ngabe kyalero kyalero kyo kuchanga Nti kyalero kyo kusanyuka kyalero kya majagusa iwe mbere agomu kama wakabumba Barayire kabayira bamba gambire Emyategeke yangu hire Barayire kabayira bamba sobole Darero ntomu kama iwe kabumba Eka nito bana bawe iwe Barayire dora bayira bayi wasiteji hanu Aroko we iwe kiyoro Kona digida Tekyalero mbagambire Barayire kabayira bamba sobole Barayire kabayira bamba gambire Barayire kabayira bamba sobole nyewe Nte bigambo bikaramunda muno Nte bigambo bingi tibita Bantu wangu obu byakubaire nibita Ndewe obu byakwisiro kaleija Ndewe wewe nyewe tibikunyita Barayire wewe kabayira bamba sobole Barayire ngaba kamera muliyo Ero nguna kurora oliyo iweleka Barayire kabayira bamba gambire Barayire ngabana bakira gaine Barayire kamwe Nyabarungi Barayire kabayira basemerire Tabura iwele kabayira bankusobole Barayire kabayira bambagambire Yasini bidsi stroka binojo mu bujure binojora nebigambo kenojora mulinge nojora byenojora uwe ndogo Tabule kintu digida Hulire kintu wesukuma Hulire bana bange dia Dero wemba jambirenye Hulire ndigita Hura Orwalero orwakiro orwaijo Aha bantu banga barungi Orwalero orwakiro orwaijo Lero bagambiro
Orwalero orukiziraho rundi ruli Orwajo lero rubayirage rundi Orwakera abayiremo obukodyo Ojenyo rwakyalera abayiremo obustayiro Leka bayira bayiwantu samba bulebe Kamu bojo malo obustayiro Njaba rungi bojo bakabakira gaye Orwanero bojo rwakiro rwaijo Jojo sigenye kinyage iwa tugende Nite bigamba bojo mali bikaramunda Abarungi bojo kamwe bale kuija Nite bojo wewe nyowe mbasobole Ule ndigita bojo se kinyage iwa Bojo iwa bojo wemba gambi Ere kamba sobole malaba barungi Noru nyage bojo ko iwa rurungi muno Rurungi muno runkiriro horwa ijo Ndoro akyalero rubayiro rundi Rulesere na president abaru Kabayira banyonyo wemba sobo Kabayira banyonyo wemba gambire Bojo mwe bale kuita Rakiro raijo Samba 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 Hulira kintu Intoro halero rakiro raijo Bojo bwire bukeire Nti bantu banga barundi Orwakyalero rubayiro rundi Zino ndikita bojo bana barundi Zino ndikita bojo bana babunyoro Bakusamba orunyege naiwe nosima Bojo wewe tugende Ento bojo bwire bukeire Hura Hure kizina kino hati bojenyo kyabanyoro nywe na abanyoro mwebale kuija owe kitinisa president Yoweri Kaguta Museveni ohagale ko buleko lehukura aba MPs baitu mwebale kuija kya lero kiro kya masanyuka hura kone ndongo Jibunyole nyuma Bunyole nyuma Bunyole nyuma Bunyole nyuma Ijojo irego masikanzo mwenagiro hono rubugo Omwana mwisiki aramukya Iza maju omwana mojo ayoganaise empako tuiruka kandi tukira nengeso orulimi tudongya runyakole rukigarudoro orunyoro abana bomuka tuliye ihanga lya itubunyoro ngebyo kulya tugira karo tomukubi tugireteke bojo tulye nitunurwa bojo bunyole nyuma Bunyole nyuma Bunyole nyuma Mojo bunyole nyuma Jemukai jenywena Bunyoro yetu bojo ke nyuma Tulima kandi tweza Titurumbwa njara Tulinde bisoro niko tutunde tutunge sente Tuherera abana basome Ebyo burambuzi tuina Mwije nye murambule Machizo ni paka tuinayo Karuma fosta magita tuinago Enyanja yetu mwitanzige Kibiro munyo mwije muherolere Ebibiro mbuyingi tuinabyo Bugoma budonge nyamasha tusiba nazo Bikejo majani hamuno mwani Bojo bunyoro yetu kenyuma Bunyole nyuma Bunyole nyuma Bojo bunyole nyuma Wewe bunyole nyuma Ikabumba bumbe nganda Bojo tasorora mundimi Ateraniza bunyoro yona Kuruga karuma mpaka mzizi Ebyakazoba nyamuhanga Mu bunyoro yona ni wabikulira
Tobukama bukamenu me kama Tobukama bukamenu me kama Akiranule ensonga ezenganda natuma muhikirwa kandi naimara buli mwaka tuyitirana enganda zona ebiro 11 kwezi kwa kasangura nakiranura byona bojo nitulya nitwegonza nituguruke mpango bojo amakondere nigana hangiriza agutamba etale ya bunyoro alira haigura magufa nigakonkomuka bunyore nyuma sabe kinyage bunyore nyuma wewe bunyore nyuma wewe bunyore nyuma bojo bunyore nyuma bojo bunyore nyuma wewe bunyore nyuma wewe bunyore nyuma bojo kanitwa bana ba bunyoro katwe gondeze bunyoro kanitwa bana ba bunyoro itwe yewe tabana ba bunyoro katwe gondeze nitabana ba bojo bwire bukaira dieri nitabana ba bunyoro katwe gondeze nitabana ba bojo musambe kinyage tugende nitabana ba bunyoro Bukaire mama nitabana ba bunyoro kamwe balo kwija barungi nitabana ba bunyoro obwire bukaire mama nitabana ba bunyoro kamwe balo kwija nza obwire bukaire nyowe digite kinyage sambe kinyage hulire kinyage wewe digita kone ndongo kone kinyage kone ngalabi kona masina antu inywenye Nemwe balenywe boje nywena kona hura ndogo hura kona digita kona tema masina kyale kyo kudigita kyale kyo kuchanga wewe digita wewe kona hona wewe obwire bukaire webaro muhikirwa boje nyobwire bukaire mama we hure ndongo hure kintu digida kone ndongo mwebale muno ababujoro cultural promoters group mubongere ngaro zamani muno mwebale muno nko kumukuru arahaba kura bakuruga mukikali nkura wekitinisa Andrew byakutaga atenye prime minister ndozereho ombito Dauda Chwa nkuroraho omunanu rundi secretary wa Royal Commission Daktari Yola Nsamba atwoki hubira habantu ngugwa kuruba tampora nuwogo ali ha VIP tent abakuruga mukikali omukaikuru ogumukurorogo ajwaire omwenagiro gurumu yellow nakutanjirira ogundi murundi umurebi witu wa Tayari West TV kandi koko nanagambire ngo erizoba turi ku ababunyoro Kitara Kingdom bare kujaguza emyaka 31 ukuruga mwebembezi wabo ningashe mukama wo bukama ubwo yatunga ubwebembezi kandi ekibareta impango umustudios neshitamana Pleasure Ajuna nomwe aha bantu abarakomoka mu kicekecho ecabunyoro Kitara Kingdom kandi naenda ngo atishoborereho abintu bimwe ibiri kugenda misho Pleasure nakwashira nenye nakira nange nasemererwa kusanga mwami Sam webale muno kuntangira ibara lyange tolibalize kurungi banyita Ajuna Pleasure Arali yes Arali nilyo ibara erikuru muno erikoleka kori wange yes obrugo bwange nabweki abakutorora Hatayari West nange nsemerirwe kuba hano kiro kikuru muno omukama bwaitu obwabunyoro Kitara kandi obunyoro obukamo bwa bunyoro okusingayo obumuhabunyo ohabukamo okusingayo kuba obukuru muno omunsi no kusinga muno hano muri Africa okubazaho samo obukamo bwa bunyoro Kitara no bano bwinganinganiza no obukamo obunyakubeireho nka obukama bwa Zulu muri South Africa
nk'obukama obwa Nyamwezi omuli Tanzania n'obukama obundi. Actually obukama obwo bwa Bunyoro nibwo obukama obwizire niburugwamu amakama agandi hano Uganda. Nibwo bwarugirwemu obukama obwa Toro mu mwaka gwa 1822 noijuka mutabani w'omukama wa Bunyoro obali beja no yizire yatandikaho obukama bwa Toro. Okay. Yatandikira Hakisaru mbacheta Muzinzi nicho kikwakaniza Bunyoro na Toro. Yes, okuba no yambuka mbichweka ebya Kagadi. Bunyora nabwe kikiro kya hati kirikiro kikuru muno habwokuba omukama twatenzire kukireretinga nyonyi kirize ngambo urukigo rwanje akora Runyoro tindaro basi ikigambo empango umurujungu twa nanaenda kushanisa na coronation ninga sho kwijuka okwemekwa kwa mukama konkate empango tukoza hati ico kigambo empango cyo cyenyine kiramanyishazi empango nikisani sana nko kuwagamba ariho kugira ngo empango ariho kugira ngo empango kitwahurire turebe omurukigo rwanyu empango ningira ndo wanamayise ikintu ekikoto china man ikintu ekikoto then empango no wanamayise yekwasa nibyo bigambo bibiri nabweki munsonge egi empango ene itukumanyisa ya Bunyoro Kitara rundi Toro nitumanyisa okujumika rundi okujumura engoma ekitebe kyobwebembezi okujumura engoma. Yes, hati ekinyakoroho nuko okwijuka obwire obwo mukama Solomon Gafabusa rukira abaseija yagenda hakitebe kyeise hangoma yeise omwana kuzaha yes hantebe okuyikara hantebe yeise nko mukama nabweki niye mikorege yerugenda meiso. Okay. Yes, kandi ekinde ekyo ine kumanya ngu Bunyoro Kitara ebyayo ebikusinga obwingi nibyo bikomokamu enkora yona eya abantu abarukusangwa mbulengeru izoba bwa Uganda. Ebingi nohura ntugamba ngu Runyoro Rutoro Runyankore Rukiga Runyakitara ebi byona biri hansi yo Runyakitara. Ntubamu na abantu abandi tuinemu abamba tuinemu abatwa tuinemu abantu abandi abagwisi tuinemu abakonjo abona yes bayira bona besanga bali hansi ya Kitara nabwe Kitara nke kigambo nicho kikusoroza abantu abubona kusanga ngo bali nicho kikoleka oburugo bwabo okubarugire omule Bunyoro Kitara nk'obukama. Nabweki emikoro egi yegenda meiso neberume ebintu bingi halumu omukama emikoro yakora munda omubuju hakaruzika omunda omparaso ombuju. Yes, haliyo obuju okumunda. For example nandeba President Museveni yaikaho konka yahikira omuju. Yes, yaikaho yayereza abantu then yagumiza mumunda ombuju kituramanya yaza gukora ki kandi batya ngo arashohore nibwe baratere anthems bakashongore cyeshongore cya Bunyoro Kitara emikore katandi official omunjo omwe hari mwenshi munjo omu harimo emikore yekolerwamu yaba abanyamahoro bikirizibwa ko gikwata abanyamakuru beina nambere bagarukira beina hokoma tubeina tubakubikwata byona beina mbere bagarukira haliyo ku ebintu ebyobuhangwa ebitali birungi habwa abantu abandi bona okurora mutabamwini yo baruhanga abantu haliyo ebintu ebyobukama bwa Toro obwa Bunyoro niyo Toro nicyo kimu betali ebintu ebakora munda ebitakwikirizibwa kuzoka omubantu babulikiro beitu byomundo omu nabweki obwa kugendayo nahikirizibwa abantu bateito nahasobora kugendayo omukyara omukama ababitoni bongera mugo omukama nowe queen nahagendayo n'omukama wenyini ongera nahagendayo obundi na president nkoko mbeini ebintu ebikolerwa ku biba byensita tibikirizibwa kurorwa omubantu abandi nabweki obarkuba nibagenda meiso nokora ebintu ebyo nibahikiriza oburomborombo rundi emigenzo eyesemerire okukorwaho okurora ngo bahikiriza omukoro gwa kiro kya hati ebyo ebirukwija aheru bareja hakazindaro aheru nabyo ebigendo okuba nibyolekwa beitu
nibyo ebintu ebyo abantu bablikiro beine kurora tebalibona abanyakuli aheru ngo beina kubirora nabweki emikoro egiye yempango ebaho buli mwaka kandi eba mikuru muno abwokuba ne baba nibejuka okwija omukama ekiro kiyagerireho hangoma ekintu ekindi ekinyakuloho hamikoro nkenu nuko okwongera okwijuki ebyenzarwa obeina abantu nibazina amazina gebyenzarwa beina kujwara ebinyege Nebinyege. Orunyege. Nebazina orunyege. Baitu ebinyege nibyo ebyo bakujwara hamaguru. Nebatekamu nibikozerwe nka amazugo. Amazugo agaba kujweke embwa. Yes. Then abisiki bajara bajwara bajja kusangwa ne banjurwa kusinga. Ne bajwara ebinyege ne bajwara emichenche ebakuba bajwere munda muno. Nazo kuzina mwikale bulinde arankembe bayo mukabada. Obutulabeeta kina kutwala sekendi 3 kuba muri haiguru hanu omulakererwa omugisa botakwata kurungi kukurabaho abanyamakuru mwebale muri mu rugo okutukora tusimire muno kandi bayinimbara hari media houses abasina baro twagaruka yo kureba kiri kugera misho kuriya konka tutakagiri wagira ngo bunyoro na toro bikwenda kwiswana. Yes. Ekiraho munyoro n'toro niki Owekisa president bokurebi kufa munda kuri mikikali asimbuye naija kandi bwaramare motokaze kwikani tulatujja kwemera habokuteka bekikinisa omweberezi weihanga abantu inywena ndasaba mwemerege tutangire wekinisa president mwemere abantu inywena abayikalire mwemere omukuru weihanga tutange twemerire ntumutangira mwemere inywena mwemere abarungi engaro nemizira nakarura engaro nakarura ka his excellency president weihanga nahika General Chibuhaburwa Yoweri Kaguta Museveni Bunyoro Kitara Brass Band mutembe haiguru akaruru nemizira mani tutangira president Museveni webale kuija your excellency owekirisa president semerirwe muno kabanyoro ntukutangira mu kikali karuzika mwija kuongera emizira etakugwa emizira na karuru akawekirisa president nahika mukorogono akarura ko mukuru webale kuija your excellency semerirwe muno Embele ya Kitara inywena tuoleke okusemererwa n'omuhimbo hali owekitinisa president na aturuka mmotoka engalo zamani zira webale muno owekitinisa president habwokuija okuba naitwe kandi okuba omugenyi mukuru netujaguza emyaka 31 kurugarukira abasaija ajomulengoma abakutera ebinyege mbanze mulinde. Okay. Tukuja kuzina hati ebizina anthems. Please brass band proceed.
mwebale muno abaddewa ku class 1 tukusaba engere omusaba. Mr. President, meni nkusaba oyikale. Omugenyi waitwa mukuru Ekitiinisa General Yoweri Kaguta Museveni Akiiki Omusiita ntukutangira n'okusemerwa kwingi webale kuija Mukama yebala akolesere ntusiima Ruhanga kandi ntangira abantu ba Mukama genyuna munyikize tangire aba honorable ministers, members of parliament abanyakulyano omukuru IGP kutangira chairperson 0C5 mayors councillors omuhikirwa abo bukama bunu abakatebeko bunanu okwiri ababiito n'ababiito kati abaana b'engoma nyina omukama n'abantu baruhanga nywena mwebale kuija itwe nkaba ebembezi abenyikirizo zikwawukana nitukora hamu kandi this is ecuminiko ntujja ku bantu hayo obukama bunu neihanga lyaitu omaiso ga Ruhanga nitusaba waitu Ekitiinisa President nyowe Bishop Jacob Ataibeho wa Bunyoro Kitara Diocese kandi tuizire kitebe kikotu kuruga mu Anglican Church ina dini wa St. Peter's Cathedral n'abahule baingi ndabasamu emere nuni muhubiro ho Ekitiinisa President kandi hamuna itwe nyina bakuru abali hanu ndabanjuro maiso gawo Ekitiinisa President twina Sheikh Rajab Mustafa Mugenyi Kimbukutu District Kadh Bunyoro Muslim District nuwogu waitu kandi omukoro naija kuba naikalizibwa nka District Kadh ebiro 11 Julai mwaka guno abakasozi kabwikya nywena n'abaraliza twina Sheikh Kugonza Ashraf Akiki kandi ogwo omwijwa former District Kadh Bunyoro Muslim District twina Bishop Mugenyi Anatole wa Seventh Day Adventist Church Western Uganda Field omukuru nuwogo twina Bishop Jackson Mugenyi Nyakojo leader runo mukuru wa Born Again Pentecostal Churches and Evangelicals in Bunyoro region nuwo mukuru ogwo kandi twina Bishop Kasaija Nicholas leader of the Pentecostal House of Bishops Hoima kandi twina Very Reverend Monsignori Bonaventure Kyaligonza Atenyi Episcopal Vicar for Hoima Vicariate and for the clergy Hoima Catholic Diocese ona kikire Bishop Vincent Kirabo Amoti atasoboire kubaho agenzere Germany bayita kutumire muno akuramukize kandi hati mukasomikano ntugenda kuhayo omukoro guno maiso ga Ruhanga kandi okusabira obukama bwaitu n'okusabira ihanga lyaitu ndasaba waitu Bishop Anatole otusabise twena tujja kusaba abebembezi banyu mwebundaze tuyokusaba Ruhanga isiitwe ise mukama waitu Yesu Kristo ibara lyawe lisimwe lihabwe Ekitiinisa
okubaho kwaitu omukikaro kinu tikulingu tuli bamaani muno, tikulingu nitu abamanyire kandi nabatasobeire kubaho omukikaro kinu tikulingu nibo basisi muno omaiso gawe baitu itwe otulekereho habwe embabazi zawe n'okugonza kwawe. Tusiima habwe omwebembezi waitu w'eihanga linu otahize omukikaro businge na tiimu yona eyaizire nayo ikiriza omukoro guno okuguhereza ekitiinisa n'obulinzi obwensi hamu n'obweiguru omu Yesu Kristo omugeni waitu. Amina. Ndasaba Bishop Nicholas Kasaija aije nawe atemere mukisa. Ayi Mukama Ruhanga, Bayibuli negamba ngu abalimi nibo bateekaho kantu basabirege nuko tobe nabo omusinge. Tukongera kusabira ihanga lyaitu lino lya Uganda lisobole kuomeera omu businge. Tukusiima bwekisembe kiwahaire Uganda omwekulembezi waitu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni hamu na maama w'ihanga Wekirinisa Janet Museveni. Bayibuli egamba ngu omutima gw'Omukama guli mu ngalo zaawe nkakamba omulingo kabaka amaizi. Nitusabira abalimi boona hamu n'ebitebe ebyokwerinda na boona abali obusobozi. Mukama Ruhanga okwate emitima yaabo batwekulembere kurungi na muno muno mbwire buno obwa polipa. Ninsabira abanyoro boona kurora ngu twayongera okukora n'amaani n'okwega okusiimaga ebirungi obubikorwa. Mukama Ruhanga isiito okuganyira twongere kukusiima Mukama Ruhanga habwa omukama waitu Kabumba His Highness Dr. Solomon Iguru Gafabs okubanza entali ya Bunyoro Kitara. Nitusiima habwa emyaka 31 kuruga jumure ngoma. Mukama nitukusiima habwa enkurakurana eitukurora Bunyoro kuruga omukama waitu His Highness yahongere Bunyoro enu omikono ya Mukama Ruhanga ebirana 5 Machi 2013 tulaga kurugobo turozere ebirungi twara omukono gwawe ayi Mukama. Tusaba omukize omusase warumu kandi tusaba habe okutulana mutekano Mukama waitu Bunyoro Kitara. Tusabira mama waitu mama wa Bunyoro omugo Karunga Margaret Aderi omongere obwomezi kandi asobole kutuhereza. Tusabire bino byona nturaba Yesu Kristo Mukama waitu. Amina. Sheikh Rajab Mustafa. Otyomno, Bismillahirrahmanirrahim. Akiki na nyekiriza nkutangira w'abasiramu bona waitu President w'eihanga lino General Yoweri Kaguta Museveni webali mno kuija kandi webali no tugonza webali no kugonza Bunyoro. Waitu nyenda kumanyisa nti abasiramu ni bagonza muno nyewe ndi Mugenyi Rajab azarwa ya Masindi kandi ndi mwana wa Kada arukumanya program zawe nungi eza NRM government. Nkusima webali muno. Ninsaba tusome sura yokubanza ya Qur'ani ikitinisa itwena hamo muiraka then hanyuma tusome esara. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Allah wikitinisa wembaganiza okagambo mu Qur'ani ikitinisa tigambaga Mukama Ruhanga ni wagaba obukama n'obwebembezi. Nitukusiima obwebembezi abwa President waitu w'eihanga lino Yoweri Kaguta Museveni. Tukusiima bw'amaana bw'omwaire n'okutugonza n'okutusuuraga kaire kono. Tukusiima Mukama Ruhanga habwa omukama waitu Solomon Gafabusa hamu n'omugo hamu n'orukwatiro lw'obunanu hamu n'executive n'abo boona bakuheereza obukama. Tukusima Mukama Ruhanga abanyamadini n'okututeeraniza itwena mulingo twezire hano. Tukusima Mukama Ruhanga oheereze omwebembezi obwomezi obulungi kandi obusinguzi, oheereze gavumenti n'obwembezi obulungi n'obusinguzi, n'abagenyi boona bayizirano mu Bunyoro obatwara obulungi kandi baheereze ebibalo kugonza. Tukusaba Mukama Ruhanga empanga y'omwaka guno gwa 31 otuhandikeho obusinguzi bulungi n'enkurakurana hali emyenda ya Bunyoro Kitara yona. Allahumma amin.
abarukugonzebwa muno abaana ba Ruhanga yena nimbatangira omukusaba kuno kurukwera Kristo ahaisibwe hati nebiro byona isomo tutekanizibwe egere bayirege niruruga omubaruha yo kubanza eya Petero omukwenda omutumwa yahandikirwe omutwe gwa kabiri orukaro rwa 11 kuhika rwa 17 Petero omukwenda nagamba obukama boruga hali Ruhanga kandi obukama obu itwena abari kumwikiriza tububaganaho buli muntu omumutima gwe aine ekitinisa ky'obukama nikyo tugambira itwe hano Bunyoro nitugamba ekintu kino mukama wakyo noha akatambara kanu mukama wako noha nakatambara kaino mukama Ruhanga nitumusima habo bakatwegesa obukuru bw'obukama ekya kabiri Petero nagamba buli rubuga orukomerwemu babe bantu ba Ruhanga orubuga rubemu entebe isatu entebe ey'omurolerezi cathedral entebe eya palace ey'omukama n'entebe ya kasatu ey'omukuru wa university entebe zo isatu zebembera abantu ebe ihanga libe lihyaka nitusaba ihanga lihyaka Petero nagamba mwakabaire kuba bantu bahyaka mube bantu abengeso ebyaka mube bakozi b'emirimo mweyombeke ekitinisa kya Ruhanga kizokere omunyikara yanyu mube n'obuntu muganjane n'amahanga gabaherire ayimukama nitutangira mbakama barugire Kongo nitutangira n'abakama abandi bo mu Uganda abanyakwizira mukoro gunu Petero omutumwa ebyahandikire nibihikira kiro kya hati amahanga gukwija hano mu Uganda kusemererwa hamwe na itwe omumutima gumu omutima gw'obuntu katwechutirize bulomwa yagambira omutima gwe nk'okwa rukubagana habukama bwa Ruhanga kino mukama kituhaire twabana omukuru waitwe ihanga lino kandi Petero agambire Kaisari aliyo Kaisari mumuhereze rubimbirwe Kaisari mumulekaleme kandi inywe mube bakamu bitinisa byanyu nimumanya nti nawe aliyo kandi ne bya asaba ogu abamulemi bona byona itwena akiro kya hati atwekwase mukama Ruhanga atuongere emigisa ye obukama bunu bukurakurane bugwagwane abantu begondeze omukichweka kya Bunyoro bakore emirimo kandi bayijwire obuntu mukama balinde abebemberege butosa kandi ibara lye lihebwe kitinisa hati bunu nebiro byona amabara mbaire Reverend Monsignor Bonaventure Kyaligonza Episcopal Vicar wa Hoima Vicariate kandi Episcopal Vicar for the clergy impikize myaka 50 eyo mu buhereza Golden Jubilee omukwezi kuno 2008 mukama abandindire kandi abakiye kurungi omakaganyo hangirizo wekitinisa president hangiriza mu ihanga lyetu Uganda katutunga omugisa kandi obusinge bwa Ruhanga burukiro kumanya kwona bulindege emitima yanyu na magezi ganyu emitima yanyu na magezi ganyu bitwarugo mukumanya no kugonza Ruhanga no mwana we Yesu Kristo mukama waitu kandi omugisa gwa Ruhanga obusozi bwona isitwe no mwana no moya rukwera omugisa ogwo guba mukama waitu guba bukama bwaitu gube no mugo gube n'abana b'engoma gube ababitu n'ababito kati gube amugima waitu omugisa ogwo gube na president waitu wekitinisa Yoweri Kaguta Museveni gube ihanga lyaitu gube n'abebembezi baitu bona gutaturugo itwena hati n'ebiro byona amina waitu wekitinisa kinu kankikumanyise
Bunyoro kya diocese tukusiima waitu ebikulu byotukolire abo obwire byonti ndabimaleyo kyonka ati tutandikira omulamwa ogwokugula rediyo ya Bunyoro Kitara abo kutebeza enjiri kandi hamuno kurarangya enjiri yenkurakurana iyo wenke iwatandikire abantu ntubekambisa korana mani kuyara omwani kubyara koko nebindi waitu ikize milioni 200 tukurwayo milioni 400 habugora rediyo yekyo waitu kitinisa ninkusaba otukonyere otukwatiroho mukama akuwa omugisa amin webale mu mwebale munabanyadini mwebale saragi mutuhaire waitu ekitinisa president iyitwa abemereire hano ababiri ninyowe ekitinisa Mugerwa Francis kandi ndi omu haba managers beikoro lya sukali lya Kinyara baitu kiro kinu ndo omu haba kusumikaniza omukoro guno kandi nja kukora na munywani wange ono ndaka na wayanjule Owekitinisa president ninyowe Frederick Kusiima Makuru Omuhamba ndi munyamakuru ninkura na Liberty Broadcasting Services webale kuija webale muno waitu Omuhamba kandi waitu Owekitinisa president hantekaniza yaitu tuineho LC1 chairman wekichweka kino hali tuli alinda rukira basaija alinde kikali waitu chairman Ijaga baitu bwaramaliriza tuija kuba na entertainment ekutangira Owekitinisa president na timu yawe yona abana ba Destiny Secondary School betekanize Wale kuija waitu Mr. President waitu wa Uganda Omunyoro Yoweri Museveni Kaguta akiki wale kuija hamukoro gunu ogwasatu na kuba na itwanu hamukoro gunu ogwekitinisa mbigufu nyama bara banyita Asaba Joseph obundi chairman wekyaro kino okumara emyaka 40 40 years mwebale kuija ombyona urukira basayija ono ndwara mwene waitu turarama makagange garano hayano niko tuyikara sibanu tuyikara mukihali muno nkusiima muno webale kuija n'abantu inyowe n'abali hano mutisa byanyu protocol yona bagibalize itwena mwebale kuija inyowe bwange kusemerwa korongi nkusiima abataka inywena inywena mukaizirani butekane inyo muri mu gwange ebigambo nyina bingi kyoka nyo kusaba kintu indi chairman LC1 hano kyoka tuinda ekitebe ketu kya LC1 chairman hoima itwena hoima aba chairman abelson bujitu mu mukoko tuyitu mukawuya muri aba chairman inywena baro hano tuinabo hati nyowe kyange ekinkwenda umbiona tukole milimo nyingi tukulima tukupaka sauli kintu kiwa tukikora project zone za government tukuzikiriza endo bate tulikobi nyoke nyinano ndano mbakagangi garaho emyaka yange imazire ni yegyo nkusaba utusagike mulingo gwono urasaba ibaba no kujya kutinisa wale no kujya ane piki no mpaka motoka mkuru na koketa do permit nyingine ego bana webale muno chairman webale muno rubazoro kandi Owekitinisa president akulire muntekaniza zaitu hano nkusaba Owekitinisa omuhikirwa aije hano aho rubazorwe baitu na Ijaga waitu Owekitinisa president tuina abagenyi batali bamu tuine na abakama babiri abarugire Kongo please stand up for recognition abakama babiri abarugire Kongo nabo zire hano waitu Owekitinisa president abakuru abandi Owekitinisa prime minister aija kuba nabanjura webale muno waitu president webale muno omusuminkaniza wa program ya kiro kino Owekitinisa Mugerwa Francis Owekitinisa president General Yoweri Kaguta Museveni president w'ihanga ya Uganda Ombugo Margaret Kalunga Dieri ino mukama aboli abana b'engoma
abagenzi barukira basajja bekayo mukama Satito Winyi, Commissioner wakakurato kwa bunano Dr. Joseph Biribonwa aroho mwibara lya chairman tasobwire kubaho abo bucheke bwaina Dr. Yolam Nsamba memba wakakurato kwa bunano abakuru bedini bona abaroho kandi mwibale muno esara Inspector General of Police Omunyola Bass yakagaba tuoki mtalindo ya humwire wakitinisa Isaac Kalembe wakitinisa Ukwiri wakitinisa Batebe abagatwa bakabumba bahumwire abakurasi aborukwato rubukama abahumwire abagenyi baitu inywena abarugira ombukama obundi abakurasi borukwato ruihanga abebembezi ba district abandi bona bali hano imyenda ya kitara abanyoro n'abanyarukati abagenyi baitu inywena waitu wekitinisa President General Yoweri Kaguta Museveni nyino muhimbo mwingi muno kutangira hanu ombukama bw'abanyoro kitara webale muno kwija kuba naito akiro kino webale kugonza abanyoro omyezi 12 ehoire Burundi gwa mukaga noija bunyoro kusima muno webale muno kwija waitu kikazao kwa mutima ekiro kino white president kujaguze miaka 3 na gumu kurugarukira basajja Dr. Solomon Gafagisa Igulu ajumule ngono hanyuma ya gavumenti yawe yagayiro kama bunu kandi tukusima abogara kama bunu mteranga nyino muhimbo mwingi kiro kimukana muhimbo mwingi tawaruka basajja Dr. Solomon Gafagisa Igulu mukama wamnyoro kitara miaka 3 na gumu ya waziri atutembea angiza kutamba angiza mwelingwa angiza mtali ya kuno intabarukia umuko Margaret naronga jeni webale muno tuyindira kama intabarukia bana bengoma intabarukia bana ichona tokati intabarukia inganda zone kama babunyoro amene nyenda kitara intabarukia batonga bakabumba inywe awekero ekikuru omukama waitu intangira buli omwezi na mukolo gumu wekitiinisa omukama waitu abanyoro kitara mwena webali kwita kandi tweterera omubalitwena kusinamanga awebezi wakabumba ow'emyaka 30 twebembera kurungi kandi tukayinda abanyoro itwena kunyora kakali yemu okuba ekyokola ekirungi ekiseeraniza abantu abanyoro amuno okulinda abantu n'obwaitu tekayo kolagana ennungi na gavumenti hagati n'obugamba obundi ebitongole bitali bya gavumenti n'abantu bayita balomuzibaheeru ebisobozi ebisukuleeta enkolakula omukama waitu wabunyoro kandi nahabwa bantu kumuha obwomezi waitu pulezidenti ekabere genda hala oza kubanza kutangira abamu abagenyi abayize hanyuma nsime n'abatukonyere kandi tulinawo right prime minister obugaba bwa toro wekitiinisa kandi ngomire Armstrong aliwo n'ekitiinisa omusuuga wa toro musuuga aliwo tabaalo kaso kaboyo wakabiri omukama wamboga omugingo omukama kuluga ya tulinaho right honorable Eyenga Samuel Prime Minister Omambo Chicho Reverend Charles Mkundane representing the Chancellor Bishop NRM Chairman Moima City kandi aspiring Vice Chairman Professor Samuel Kiamanya Chair Bunyoro University South Aliwo wekitinisa Kasirye Samuel
Prime Minister Burundi Kingdom. Aizeno Ikinisa Charles Bogere, Finance Minister, no Ikinisa Sani, the first Protocol Minister of Burundi. President, nisaba hati onyekirize nsima abantu bana batukonyere umutekano. Ikinisa Grace Mugasa, Mary Mugasa, Leona Mnakikiona, Byte Group, kandi grupu iliya mwana waitu ukinisa balance. Sima Environ Serve, Koina Buffalo Hotel, Golden Castle, Spice FM, Centenary Bank, FC Bank, Equity Bank, Bela Uganda, Uganda Blood Transfusion Services, Bunyoro University, Gulu University, Bishop Stewart University, Kabalega Resort, Hoima Resort, Kontiki Hotel, Hoima District Local Government, Uganda National Oil Company, Kinyara Sugar, Hoima Sugar, Kabalega Foundation, Jonah Conglomerate, Petroleum Authority of Uganda, the Inspector General of Police, Abbas Atuoki Yakagaba, nawe kusimira webale muno, Uganda Tourism Board, kana baroho hanu, na National Forest Authority team. Okinsa President, omugo hamwe n'abagenyi nywena, omwaka guno tubairwemu kandi okuferwa. Tukira abasajja akaferwa abagenzi babiri mu bitokati mu bitokati kabasweirwe ankole oguna akaturugaho hamwe no mu bitokati kabahande nawe yaturugireho nawe kitubaire nakasumi akazi kandi tukafera no kutinisa George Nyamyaka abaira ali hakakurato ko bunanu kuruga mabale Kagadi district mahano muno mahano n'abantu bona batufuyirira umwaka guno tukyo kuganyira kwaitu hali abenganda zabo banga bahumbuze imiyo yabo no businge omwaka guno wekitinisa President Mao Mugo n'abagenyi nywena tubaire tugo kujaguza guno kugamba nti kujwaho kiro bumu habo kulinda ebyo buhangwa bwaitu hona kandi ndikyo tuongerira mani omukujugumbye enganda ngakabumba nkuyaragira omwaka gwa 2013 kandi hati waitu wekitinisa President twakandikise enganda 32 obukama bwa Bunyoro enganda zabo zikaba zitahandikirwe kurungi kandi zitakubemberwa kurungi nabekyo kabumba yaragira mwaka gwa 2013 tuzijugumbye zehandikise kandi zitungo obwebembezo burungi niko sobole kutwara omaiso buhangira no bwaitu kulinda engeso kulinda no kutwara omaiso olulimi lwaitu kutwara omaiso emirwa yaitu kutwara omaiso enkurakura na kurabo mu nganda kukendeze nganano maka kutwara bujunanza obwabo mukikali okutwara omaiso obumu bukama bwaitu President nagenyi nywena obukama bukozere emirimu nyingi waitu ekimuhale ebyo kiri kuombeka ekisika kinu muhuru zenu kwehumuliza karuzika kandi haliwe wateire omukono gwawe kurora nti muhuru zenu yayombekwa webale muno wekitinisa President tukagenda maiso twayombeka nekisika kikweyinguliriza urukurato kandi ekyo twakimara obukama bukagura ekyombeko kyakalina omuhoima site kurora nti bwatekaho entahya yokusobola kubonesagika obukama kandi tukajaguza emyaka 10 kuruga omukama Kabalega yatulize ebiro 6 Aprili omwaka 2023 tusagikwa Kabalega Foundation tukubasima kandi naye n'obusajja omuntu wayire kino waitu twajaguiza abanyoro bakasaba nti Machizon Falls ehindurwe eyetwe Kabalega Falls hamwe na Kabalega National Park kandi no tukusimira wekitinisa President obwaikirize kwereza eibara Kabalega International Airport ege yombekerwe Kabale na Lake Albert eyitwe Lake Muitanzige rundi na Albertine Graben efoke Muitanzige Graben abako tukolese bigambo ebitakumanya endugire yabo nabeki abantu bakakusaba waitu kintekyo Lukira abasajja akateekaho Obunyoro Kitara Kingdom Educational Scholarship Fund kuonyera kusomesa abaana omasomero ga university abaana 10 bakatunga obukonyezi buno bali a full bursary abandi nabo ne bakonyerwa kuruga omu universities amasomero gandi ntusaba kuonyerwa government
kuongeramu mu nsaho eno ya scholarship. Tukusemeza olukurato kugenda mu maiso tulayi kulumaliriza baitu abakuba entahi ejaitu omwaka guno etabe nungi tutasobole kumaliriza olukurato olwo tukaba tutekanize nabakyo ekitinisa president obukonyeza obwo nabo bwakubaire nibutukonyeramu n'okumaliriza. Waitu president tukusiima obusagika obuweereza obukama kujanjaba omukama n'abeekaye kusagika emikoro yaitu buli kasumi tukusiima muno bwebale muno. Tukusiima bwenkurakurana era ohati omubukama bunu. Tukusiima abaana baitu abohaire obujunanizibu mu gavumenti obukitinisa Robina Nabanja Kiki, obukitinisa Matiya Kasaija, obukitinisa Mary Mugasa, obukitinisa Dr. Balamu Barugahara, obukitinisa John Byamukama, IGP Abbas Byakagaba, AIGP Major Tom Magambo, mkuru wa CID, Chairman wa Electoral Commission Justice Byabakama, Chairman wa Microsupport Center obukitinisa Dr. Aliba Kiiza, Chairman wa Lottery and Gaming Board Munyoro Mugasa, Niera Board Chairperson Dr. Joseph Bilibonwa, National Planning Authority Board Member obukitinisa Stephen Mukitale, Chairperson wa Petroleum Authority Linda Bilibonwa, hamna Board Member Professor Bagire Vincent. Tukusiima muno webale muno kuhereza abaana baitu emirimu kandi Bunyoro hano tugamba tusiima Bunyoro waitu obukitinisa president. Habwentekanize genda omaiso kutandika Bunyoro University kandi tugisima muno okabahana ebiro bitali byahara kutandikisa entekanize egyo kandi ntungire kumanyisibwa ku rugo wa Professor Kyamanya Chairman wa Task Force entekanize genda omaiso nabeke tukusiima kandi obukama bukusagika muno entekanize eno. Tukusiima President wa University hamuna Mama Janet Katara Museveni abo mulimo mu court oguyakozire abo kutandikisa University nawo tumuterero mu ngalo. Tugonza na kusiima mulengo gwebaganiza Canon Wamani ayahaireyo eitaka kutandika University ya Bunyoro. Kandi tukusiima nebindi byonna bikozerwe ekisayi ky'omupiira ekikombekwa mpalo enguudo ekiwuliro lya magita nebindi byonna waite obukitinisa tukusiima. Hariho ebindi bikwetaaga kukorwa waite obukitinisa president kukumaliriza endagaano y'okugaala ebintu by'obukama omazire kutusobora ngutokiinawo obuzibu bwona kandi ekyo kijja genda omaiso kikorwe tukusiimire muno waitu obukitinisa president. Obukitinisa president kwatandika kugigumbya Abanyoro kuli mu omwani nk'omulingo watuhaire amagezi nti abantu bakolese engalo zaabo bakolese emikono yaabo kutwala omaiso n'okuruga omu bunaku. Tutandikire emisiri nk'okwohulire mu kitinisa Bilibona kwagambire kutandika kwegesezaho kulima omwani. Omusiri gw'okubanza guli Kikube musajja mukuru tukutekaniza kutandika endi Bujenje na Kiryandongo. Tukusaba obukonyezi bwa tractor buli isaza ery'obukama habwokuba tukarora ekizibu ekimu ky'abantu baina niko okulima kutekaniza emisiri n'okulima ebintu ebyokubyalamu omwani. Ekyo nk'obukama tujja kukola ekikusoboka kurora tulukyaga ensigo ntuzihereza abantu baitu tractor tulina amasaza 15 okitinisa president nabekyo kakusanga buli isaza litunga tractor emu kikuba kikuonyera muno. Abantu baitu abaikara hanyanja mu Itanzige ni batalibanzibwa abo kusoha kubi kukira ni kurugira ali abantu abakurugo mu mahanga ganda gatwererire kandi kikizibu ky'amaani kandi obundi nibabaikyaho obuhuta hali abantu obundi n'okwitwa nabekyo nabuna amaato gaabo na injini nizinyagwa. Tukusaba gavumenti eyongeremu amaani kurora ebakonyiire. Omwaka oguhoire tukatunga okumanyisibwa nti amasomero gaitu Kabaleega n'abakuumi nigajja kusemezebwa omwaka gw'ebyensimbi guno baitu kino nakyo kikuzoka kitasobokere kandi amasomero ago tigali mu nyikara nungi. Tukusaba ekyo nakyo kikorweho. Nk'obukama tukusaba gavumenti eyongera amaani mukurakuranza ebyobulambuzi ntugumya nti nigwo omulingo ogundi ogukusobora kutwala ebyentahi abatungwa bakabumbu mu maiso. Niyo tukusiimira Uganda Tourism Board etusagikire kandi ntubasiima muno bamaze naitu ebiro bingi bali hano ne batusagika. Waitu haro esomero yaitu Kitala Secondary School eriemu amasomero amakuru mu Bunyoro kandi n'abaana bakuhingura omuru 19. Esomero ene karagalizibwa basi
hamwe na Kitara Football Club na St Andrea Secondary School omwaka 2022 ezo ebasi ibiro ukazindika waitu Ekitiniswa President ukusiima baitu ya Kitara Secondary School tekaijaga tunabo tukusaba nayo ebasi geje ababito waitu baina ekitebe kyabo kya Savings Association ekikwetu Abunyoro Cooperative Society kulwanisa obunaku mu Rwanda rwabo bakwetaga obukonyezi nabo waitu Ekitiniswa President bansabire nkugambe bakusaba tractor nebikozesebwa kandi bakora na waste management nokutwara ebisasiro kurora nti baletaho obwechumi ombukama kandi naitwe nkobukama wabanyoro Kitara tuina sako ya abakozi nayo obusagiki bwani busoboka waitu Ekitiniswa President tujja kusima arobanywane ba hano waitu Ekitiniswa President ba Bunyoro mubende Banyoro Association chairman alinka abanywane bawo bano mubende Banyoro Association bakaijo wawe bakusaba obakonyera kuba bakabani banyegera obukama bwa Bungereza luni government ya Bungereza mulingo yaboneseza Abanyoro nawe ekyo tibakatunga kukonyero na hatona na nyonyi kalindu batanabo twageno watone general baitu tibakatungira obukonyezi obukumara nabo bakusaba nabo hulo kusaba kwabo bana basobora rundi baije bakusobore mulingo bagwenda baiso mwikale bakuru ngoza kumaliza ati ni nsima abatukonyira abandi kora omukoro gunu waitu Ekitiniswa President mao mugo omuntekanizene yo kujaguza emyaka 3 akabamu emikoro neitwa akozere nkomuzano gwa golf ogwa Masindi Golf Club kandi nikutekaniziwa Masindi Golf Club Kabalega Resort na National Forest Authority tukubasima munabo entekanizege tukaba no kwiruka kwa tekanizibwe hano omuhoima okwiruka kwa tueta empango run kandi sekom zijagure kyoma ekikebera kansa ekigenda omwirwaro lya Hoima Regional Referral Hospital nkakabumba kwetwagira tukoleke buli mwaka tukaba entekanza ebyokulya byatu ebyenzarwa kandi entekanizibwa Native Cuisine Director Doreen Kemigisa Doreen Kemigisa niwe yatekanize entekanizege ebyokulya byenzarwa waitu kigenderwa kiri nti tuwolekia abantu ebyokulya byatu byenzarwa babirinde kandi basobole kutwara kubitwara maiso ngikimu habyozarwa no bwaitu tukabaho n'empaka ez'orusoro rundo mweso zitekanizibwe Reverend Kitali kutwara maiso emizano yaitu eyobuzaranwa koza kusima isito mu Ruhanga Bishop Jacob ateirweho amoti abo burerezi wa Bunyoro Kitara nanyikirize zindi zona abatabire habiro bikwakwani mbasimire muno abakuru dini omujato runda kasiki akanyakuba erege Masindi ekiro kyaije ne kebemberwa Engineer Jonad asimwe akiki tugonza nayo kusima emirimo yokora emirimo yokolere Bunyoro osagikire Kitara FC bayo osagika nambale Heroes nebindi nabandi bone kusimira akiki obusagiki obuhaireyo ombuka mabuno nanye nywena abahaireyo obusagiki obukwawukana kandi nabayizira amukoro gunu abatwaire ensimbi n'obukonyeza obukwawukana ente ebyokulya nebindi ngoza nokusima akatebe akatekaniza omukoro kebembera Omunyoro Alex Katusabe Chief Administrative Secretary aba staff obukama n'abandi bona abakozere umutekanize na committee yona y'abantu abatwatekanizi n'ababanyoro bomukama abakuru mu madini agakwawukana hamu n'abakozi omu district omu town yaitu ya Hoima waitu Ekitiniswa President kubani ngarukira hano mu rubazo rwange baitu ni kusima muno ntaina okugarukira habwa kwija kiriko kwikiriza kuba mugenyi mukuru moje tuongere tukiterera mu ngaro kandi nokutwikazaho omutima buli kasumi obukuba haro kietago noija obukuba toizire no tutwekera engabwa nakyo tukisimira muno kandi ntusaba Ruhanga akuongera obwomezi akulinde kandi ogendo maiso no twebembera webali muno Ekitiniswa President mwebali muno kumpuliriza angiza gutamba angiza enkyanungi angiriza entali ya Bunyoro akasumikano hatikantu alomugisa kandi
kweta wekitinisa Grace Mary Mugasa Kiki akuija kuba na kuimikia waite wekitinisa president ugambe hala abantu bawe abokama babunyoro mwebale muno ku owekitinisa Mugasa Naijaga webale muno muhikirwa aborubazo rurungi waite wekitinisa president omukorogono guteirwe hambeho eza radio zone ombonyero na Uganda hamna TV gamba UBC Salt TV West Bukede Tayari Liberty Radio 7 Radio Hoima Liberty nezindi kandi your excellence ntukoro mulimo gwamande okurarangia entekanisa za government n'abantu kumanya ko kubarayeho mbunako your excellence ikiriza kwijukizeho hakuraganizo ku watwairo kwa milioni 10 kwa abanyamakuru hamuna motoka eyo kuturubasa no kututwara mutuwazi tukongera kwega omulingo tumesa abantu kubayiho mbunako your excellence tulengereho kwikira pledge no baitu tubayitaka tungire ngarukwamu obo mazire kuija abanyoro bagira urufumo rugamba mukama haloka musanga hoka muramiza your excellence akantu kaitu tugonza kuijukiza owekitinisa Mugasa gamba webale waito muhamba tata owekitinisa muno president wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kando msita arukwera omuzaire waiti twena nitukutangira webale kuija bunyoro omurundo gundi tata abarukugonzebwa nanyowe kantabarukie abanyoro n'abanyoro kati habwo kuhika hakiro kino ekempango yomurundi gwa 31 munyikirize nyemere ha protoko eyehairwe yo katikiro habwo bwire kandi obwo ntwenda kubuchungura nuko tata waita tubalize hati nyowe ntebeze njiri ya president Yoweri Museveni kandi hawa NRM na bwekyo tinkuswara kugamba NRM oye Museveni oye Bunyoro oye sawa munyikiriza abarukugonze banyeta abagenzi bange owetinisa Rugahara Balaam Atenyi omugatwa omugavumenti ya hagati habwa abeminyeto nabana kandi nyongere nyete omugenzi wange owekitinisa Fred bya mukama atoki kandi omugatwa habyendubata omugavumenti ya hagati kandi nabo bayije okuramukiyaho kandi owekitinisa Fred bya mukama naija okwanjura aba member of parliament abali hano baitu batakayikire hano munyikirize ndete okusaba okuganyira okuruga hali right honorable prime minister Robin Anabanja Kiki kandi nkoku nakole mirimo nyingi mu government ya Uganda obwire buno ali ha mirimo emitongole tasoboiro kuija baitu natutabarukia hakuhika hakiro kya hati natabarukia twena bali bunyoro kandi natabarukia tata waitu ninyongera kuleta okusaba okuganyirwa okuruga halo mugurusi waito murungi Akiki Matia Kasaija kandi ogwali minister webyensimbi kandi ali mukurasi wa Kibale kandi nasaba nawe okuganyirwa habo kuba natekaneza budget yera somwa nyinkya ninyongera kuleta okusaba okuganyirwa hali omwekitini kuruga hali owekitinisa namu yangu Jennifer Kacha kandi ogwo ali minister wensonga za Bunyoro nawe tasoboiro kubaho habo kuba nasasa nindeta kusaba kuganyirwa kuruga hali omugenzi waitu munyanyazi AIGP Magambo Tomu Rwabudongo kandi nawe habwe mirime mitongole tasoboiro kuba nabwekyo nabandi abagenzi baitu batasoboiro kubaho nibasaba kuganyira baitu bona nibatutabarukia twebale kuhika hakiro kino nibatabarukia tata waitu Kabumba na mama waitu Mugo nababito itwena mugurusa kuhulira ale mwebale muno omugiso gumpairwe mukama wange president guli gokwanjura abakurasi baitu abatwina kusaba abakurasi ba member parliament mwijanu na bachama 5 mudachike em NRM MPs ba MPs bona aba Uganda yona oboli wa red blue white nywena twemera hano ono bakumweta baby face kandi niwe omukurasi omukyara wa Hoima district na wali hano
Ono Akiki Florence woman MP Masindi District. Dr. Ruyonga Hoima West Kan chairman wa Herese Committee. Ono wabweta paso wa kabi za mapeple mwana wa Bugayahan na waro. Honorable Karubanga Atenyi MP Kuruga Chigorobi na warohan. Nyakata Sinasi Kamanda Muhara wawe kandi niwe MP wa Hoima Stehan. Ono mutabani wa murwanu wa Mateke aligonza Honorable LC5 wa Chikube District na warohan. Ono mugurusi mugenzi wa Cosmas ali chairman LC5 wa Masindi niko bakorana Honorable wa chairman LC5 wa Chikube. Ono mutabani wawe chairman wa Hoima kandi arehente bendi yokurra bajwere yero yako epikie. Tuina Kaboyo niwe meya worubuga tuli hano. Robert Ruhigwa meya Hoima West na waro. Kandi onu mobaleza wawe a representing Obama na Obama Party 2 webale muno. Mbaini saba baram Ojoya Anjule na nyowe Fred byamukamanyizire kandi muzei 20 itu abatito tukusoko maiso abo mukoro gundi oguro webale muno muzei. Amugurusa Akiki Museveni president wa Uganda webale kwija Masindi na Hoima na Hona kandi webale kutwenda muno bantu abwire toina kuba oina kwiruka genda kagadi ngoneze kutangira na kuramucha na kumanyisa ntano bunyoro tukwenda kandi tujja ku supporting akaruro akakwijjo jja kutunga mukama akulinde. Honorable Museveni juu Tata Akiki habuo bwire ninkusaba nyebunda ize oije obalize abanyoro na abanyoro kati kandi nyongere nkusime muno habuo kutugonza no kutulera gabukya webala Akiki kwijo maka gaitu kikube kyabayanja Akiki titwine kyokuha oiro kusagika akaruru Museveni paka last is the best. Abanyoro mwena ni maramucha muro kurungi ranga yabare kuba okutulinda twena Omugo Karunga Okwiri Omuhirwa ba ministers abakorasi abebembeza abantu bona nenyo abanyoro mwena abarahanu inja kubaza mu rujungu abokara abatakumanya ndimi zetu za hanu abeho ahindura mu runyoro who will translate. I want to congratulate His Highness Omukama Iguru on the 31st anniversary of his coronation. President akwenda kutawarisha Mukama Iguru rukirabasaija Omukama wa Bunyoro okwike ya miaka 3 na gumu kuruga ijangoma ya Bunyoro. I'm however sorry to find that he's sick. I called on him. We should continue to pray for him. Akusasa muno kubasangire omugurusi Omukama waitu na sasa kandi akurumiziwa baitu akusaba itwe n'abanyoro n'abana Uganda itwe na tumusabire baitu ja kuba na mchekingao ngakwekere na mchekingao. I have already seen him. Maziro kumurora.
President agambira amaze kumubungira mugwino. I want to thank the committees together with the Omugo who are running the affairs of the kingdom when the king is sick. Akwenda kusima akakiiko ka Royal Commission n'abakora n'Omugo hamu n'abantu bena abakutwara emirimu y'Omukama mukasumika n'arwaire n'asasa. When we restored the kingdoms, I knew what we were doing because I know this area very well. Kuyagarwira obukama akaba n'amanya kyakugarawo kandi ekichweka kino kya bukama bwabunyoro n'obukama obundi amanyire kyabaire n'akora kandi n'ekichweka bimanyire kurungi. We are part of the ancient culture of this area. I know the contribution of the kingdoms and their limitations. Omugurusa agambire history ya Uganda agimanyire kurungi kandi ali abo abamanyire omugaso gw'obukama n'obukama obundi bw'ebiceka ebindi na contribution y'obukama. Hamu na obunafu bw'obukama. Hamu n'obunafu bw'obukama. Obucheke. Hamu n'obucheke bw'obukama. The kingdoms, first of all, we had one kingdom of the Wachwezi, which united all of us for some time. Mukubanza tukabana obukama obw'Abachwezi bwonka nubo bwabaire obukama bwona itwena abantu tukaba tuli amu obukama bw'Abachwezi. Had succeeded in uniting a bigger part of Uganda. Kandi obukama bwa Buchwezi bukakora muno omulimo gw'okuleeta abana Uganda ebichweka bya Uganda ebiri hamu kubiteeka hamu. When the Bachwezi kingdom collapsed, Abachwezi bagwire, then we had these smaller kingdoms. Then obukama obutaito obundi bweija. But they also contributed because they were uniting clans. Baitu nobo obukama obutaito mu bichweka bya Uganda byona bukutuyamba oba bukayamba kuba bukaba ne buleta hamu ebika hamu na ebika byaitu. Because there are some other parts of Africa where the clans were separate. Ntara ebichweka bya Africa ebindi ebika bikaba bitali hamu bitakunitinga. Bitakweteraniza. And that meant they were in constant war, those clans. So ebika ebi byekaraga ni birwana burwana mbi. So enganda zekaraga ni zirwana. At least the kingdoms united some of the clans. Obukama bukaleta hamu enganda zikuruga mu bichweka byona zabiteka hamu zabitananizamu bafuka omuntu omu oba sayatemu. Bakalengaho okugaita ebika ebimu. Bakalengaho okugaita enganda ezindi zona. However, they also had weaknesses of fighting among themselves. Baitu kandi nakyo kikaijamu obuzibu kuba enganda zikatandika kurwanangana. Osanga Buganda ne Rwanda na Bunyoro, Bunyoro ne Rwanda na Nkore, Nkore ne Rwanda na Rwanda, baikaro muntaro. So that was the weakness which the European used to conquer us. Kata kakadyo ako nuko abakwera ke bakozeseize okutuwamba okutwara okufoka okuba ni batu ebembera. Mukarora abajungo kubakozese abatulire mu ruko mu Buganda kurwanisa Bunyoro basobole kuhamba Uganda. You saw how the Europeans used the traitors in Uganda to fight Kabarega and fight even Mwanga, the Kabaka of Buganda. Omugurusa kubayijukiza nti mu kwijukira kurungi abantu abandi ababaire okwo mu Buganda abaganda baketeranizamu n'abajungu okulwanisa omukama waitu Kabarega omukama wa Bunyoro kitala. Even with Mwanga also. Na Mwanga. So therefore we knew the strength of the kingdoms but also their limitations. So omwebembeza agambire amanyira amaani g'obukama baitu kandi amanyire n'obuzibu bw'obukama.
And that's why, if you read my address to the Ruchiko, 1993, I made this very clear, how there was a contribution the kingdom could make, but they should avoid the old mistakes. Tugambire tugende tuseere rekodi byagambire mu Rukiiko rwa Buganda n'agenda gara obukama akabagambira omugaso gw'obukama baitu n'obuzibu obukama obukulemesaga emirimu okulibata kurungi. The modern states are built on democracy. Ate obukama bw'ebiro bino ensi z'ebiro bino ensi z'ebiro bino tukuzombekeza amusingi gwa democracy. The people to elect their leaders. Abantu bekomera abebembezi baabo. So that's why we said the kingdoms should not mix with the political issues. Nuko kyamurugiraho president kwa advisinga nti obukama tibuyina kutaaha mu bino ebya politics ebyayita ebya democracy ebya Uganda empyaka ebyobulemu obuyaka. Let the people elect their leaders, but the cultural leaders have a role. Agamba nti akasaba abantu b'obukama abantu babaleke bekomera abebembezi baabwe bakwenda baitu ab'obukama bakusobola kwabula n'okuwa amagezi mu bataka ne babagambira ebirungi n'ebibi. Barugara baze byangire kubaza ebyabo. Ogo musigaze nabazi ebye. The modern states, through democracy, ntamanga mayaka nigaraba mu nkora ya democracy introducing endema ya hati. Enema ya hati oba enfuga ya hati. Yes. The governance of today, through democracy, the governments are responsible for legislation, administration, and politics. Enema y'ebiro bino gavumenti ekuvunanyizibwa kukora amateeka, okufuga, okwebembera hamu n'okulungamya. And planning for the economy. N'okutegekera amahanga oba ihanga. But there is a gap which the modern states cannot do well. Baita akantu akakuburamu amahanga gaitu oba democracy zaitu zino government empyaka zitakusobola kukora. Who looks after the indigenous languages? Owakurolera ennimi zaitu. Because the governments are mainly conducting business in English and to some extent in Swahili. Kubati government zo nkazaite zane za East Africa tukoesaga Rujungu no Ruswahili. So we said no, this area will die if nobody is looking after it specifically. Atu kusara mugamba nti waraleka enemy zaitu ezobuwanga zitaro omuntu akuzorolera oba akuzuma ejinga zijja kufa. So the issue of the indigenous languages should really be concentrated on by the kingdoms. So enemy zaitu byazirekera obukama bube ni buzikora oba ni buzirwaninga. Assisted by the government. Government ne bayambaho. Then you have the issue of customs. Kanti tuna obuzibu bwa the issue ensonga ya emirwa y'abantu. Customs, what do you call customs in Runyoro? Embibo y'abantu. Emirwa y'abantu, emirwa. The modern state is not very clear on that. Ensi zaitu zine empyaka tizikubimanya kurungi. Even the churches, I'm not sure that they are very clear about it. Na makereziya na makanisa takumanya kurungi oba bimanyire kurungi. Hati wekanisa wekerezia omuzigiti aramanyata ngo musita taswera musita nibakimanye ekyo ade mukurusa akaguza
ntaba father naba reverend okusobola kuba batamanyire nti omusiita tasobola kuswera omusiita. I challenged them once. I wanted to know whether they follow it or not. Nti bundi akabakaguzawo nagonza kumanya oba babimanyire oba tebabimanyire. Because the strength of the African culture is that our marriages are exogamous marriages as opposed to endogamous marriages. Kuba kimanyire nti obufumbo bwaitu wano nti obufumbo bulina kuba buli amaani g'abantu b'ekicweka kino galiga omu kutaswera abantu abali neewe. Titulina kuswerangana anuga amaani gaitu wano, titulina kuswerangana ekika tusobola kuswerangana byebika byaitu. This is correct biologically and genetically. Nti kino akakirora wakimanyire nti kiyikire mu bya biology arabire mu bintu bya science mu buzaale. The endogamous marriages will produce weaker people. Abantu abakuzaaranganamu bakujja kuzaara abantu abatalina amaani. So the question was, do the modern government, because you can walk to the DC and you say, I'm in love with this girl and she's in love with me, we are adults, give us a marriage certificate. Kubagambire enkora yaitu ya modern okusora genda mu district commissioner oba mu kota ali abana bakora byobufumbo n'ogamba omusikono nkumwenda okamuswera. Now who checks that? Atowara nti gwakuswera taliwo oluganda lwe. Then other customs also. Then nebibika ebindi nemirwe endi. The relationship within the family, within the clans. Nkitakwenda abantu babe nibeswera mu bika byaitu oba mu ndira zaitu. One reason I supported the restoration of the kingdoms was that one. Who will look after our very strong culture, which produced a very strong people who could survive all these problems we had. Niyo ensonga emu yesigira obukama bube niburora abantu bana abakuswerangana nti tibali b'ekika kimu n'o tusobole kuzaara abaana abagumu oba bazaara abaana abalungi abakusobola kukora abaraguma nibakora. The culture, apart from marriage, also includes food and other things. Nti ebintu byaitu byenganda, ebintu byobihangirana, ebyemirwa ebyo byangirana alimu ebyokulya hamuna and equipment. Alimu ebyokulya n'ebikozesebwa. I am 80 years old, as you know. Aina emyezi 8 yonka. Emyaka 8 yonka. And I'm going to be 81. Ntajja kuicha emyaka 81 yonka. But if you want to wrestle here, we can sort it out. Baitu omuntu takusobola ati nyewe barugara ati nsobola kurwana na mzee yakuntera hansi round them knockout. Kumkwano ngonza kufukana nyondo hano. Ndiwe champion wa kungufu kanda ine miaka 8. And one of the reasons I keep telling people, I don't know, God of course is the one who gives me the strength. Ndakwikana nagambira abantu baitu wakimanyire ruwanga nuya mwaira amani. But also what I eat. Baitu nebintu byakwikana nalya. I don't eat bread because I'm not a European. Takulya migati tali mujungu. I don't eat rice because I'm not an Indian. Takulya muchere kuba tali muyindi. I eat akaro. Ali akaro konka. Enoga. Muhogo. Akulya ne muhogo. Ebitoke. Amategete zaitu. Omuzigo. The milk. Amata. So you wonder, why do people abandon the other time when there was war in Ukraine? People say, oh, we are going to die of hunger. Die of hunger, why?
Muze agamba abantu bakwikala ni mutina nti aroye ntalo mu bichweka nka Ukraine ndi tugenda kufa enjala kuba Ukraine yetu wa wheat oba yetu engano nti tukufa engano yachi. So they say, oh, we are going to get wheat from I don't know where. But I don't bother with wheat. I have my food here. We muze takutalibana n'engano wakwerira akaroke. So that side of culture, who looks after it? So akaguza owararolera ebintu byaitu ebyokulya ebyaitu ebyaloko ebya bunyoro ebyobuwangwa ebyo byenzaro ebyakasangirwe hano ebyasangirweho. Then mobilization, then okujugumbya people, okujugumbya abantu to show, like now you are saying that you want the kingdom to be involved in wealth creation. I really welcome that. Agambire nti tukumusaba nti tukwenda obukama bube butaye nabo mukwiya obunaku mu bantu nti kyakukisima kandi agamba akukisupporting. That's in order, because this is now social action. It's not politics, it's not what, it is social economic action. Agambire kyagenda kisupportinga na amani kuba kikuyamba abantu tibiri bya bufuzi bya kuyamba abantu. Kuya abantu mu bunaku. Therefore those four areas, ntebe ebintu ebina byagambire: language, enemy, food, ebyokulya, some of the customs which are rational, embibo zaitu, emirwa zaitu, emirwa zaitu emirungi, and finally social economic action. Then n'okuyamba abantu okuruga mu mbeera embi okwijja mu mbeera ennungi. And that's why we gave them the properties which the Muhikiro was talking about, the former local government properties, the Amasaza, Magombora land. Niyo ensonga bwaki ebintu by'obunyoro oba ebintu by'obukama bakubigaaraga mu bukama. You use this to generate income to do that additional work to whatever the government is doing. Nukwakwenda ebintu ebyo byakutugaliza nk'amagombora, amasomero n'ebindi tubikozese okuyiya abantu baitu mu bunaku tuyeyambise okulola nti tuyindule ebichweka by'ebichweka ebyo tuyiye mu rent. Okuta mu nkola biri olubimbi ruli lwa biri ebina. Of course the government also sends some financial support. Na government nayo kwikala nesindikira obukama sente. But this is not too much yet. Tiziri nyingi. It will improve in future. Ajja kwijja kuzongerawo. So therefore, I'm very happy with the kingdom, the way we have moved. Nabwe kyasemerere muno omulingo obukama gubukulibasamu emirimo. We have never had problem with the kingdom of Bunyoro. Takatugaga obuzibu bwona n'obukama bwa Bunyoro. Kandi takwijja kubutunga muzeeyi. There are some other people who try to mix with the politics that we say no, go back to your role. Ara abantu abandi abakwetaaya mu bitaku bakwata obaitu bakwikala nabagamba mugaruke mu biina kora mu rubimbi rwanyu. So I'm very happy to be here. Asemerere muno okwijjana. And I have noted the memorandum of the Muhikirwa. Kandi n'ebintu by'omuhikirwa byabalizo abihandikira abimanyire. I will study it again and then be able to answer him also in writing. Agenda kubisomamu kurungi then agaruke mu buwandiike. But on this occasion I brought some cows because I knew you had embaga here. Amukoro guno alibasire n'ente kuba amanyire tulina obugenyi tulina empango. But I brought the cows in a bahasa, not on foot. Ente aziretere mu kibahasa talesere ente zire arole oba bigere. But there is a Muhikirwa 50 million was muheda zumu. Milioni 50 ezijwira azohereza Muhikirwa. Kandi harona LC with chairman. Chairman Semberano abalindana. Arukulorero mukama. Chairman wo mukama amazire emyaka 40 bwa chairman.
bamumpere milioni mukaga yagurira kapikipiki. Chairman bamuhere milioni mukaga mutere president mungaro agure pikipiki. Kale mwebale muno, mwebale, congratulations on the 31st anniversary, and I wish you good luck. President webale muno kwijja Bunyoro, tukusima muno webale, kandi Rwanga akutulindire, kandi tukweyama tujakora hamu okutransforminga Bunyoro n'okulora nti abantu baitu baruge mu bunaku, kandi n'akalulu jakatongo mako gukwija. President omuyikirwa akusaba n'omugo aba Royal Family baijo bateze kisani hamu n'aba MP abaro bateze kisani, then omukoro guwe mukama wange. Hello. Tuterengaliza amanu tusiima Oweekitiinisa President ab'olubazi olungi muno. Oweekitiinisa President tukusiima muno, weebale olubazi olungi olwo, kandi nyowe na mugenzi wange mugerwa Oweekitiinisa President ntugonza kusiima muno habw'okweba omukisa gw'ogambire omukolo guno. Oweekitiinisa President ntukusaba tumazire kutunga omukisa nyowe na mugenzi wange mugerwa kuba MC b'omukolo guno ekitakanyakanya nk'amaziga g'ekinyonyi. Waite Oweekitiinisa President tukusaba tuyikirize tukusembere haihabo kuterwa nayo ekisale kituloleka abaijukuru. Weebale muno yo Excellency. Nkwenda akora mu correction abengoma mulinde mukadaitu. President ebisani bya munda abaira biteire aira ija kutera problem chaba MP bonka baranu wetukumara tugende straight mu anthem in a reverse order. N'abakama abayizire, actually katubanza abakama abayizire, abakama barugire Toro, Congo, Japadola, traditional leaders abayizire, then naba MP nabo babe ni bali batani bagenda na Prime Minister. Bunyoro den pale, in the reverse order, den pale. Then chaba minister sija kuba mu Honorable Mary Mugasana IGP. Ba MP mulinde obali. Honorable Pius musembere hayali. That's why I was avoiding that side.
bije biri mu rurembo rwa Bunyoro kandi umusheka cya Bunyoro mu rurembo rwa Hoima City yemwe bembezi gwihanga Western Sa General Yoweri Kaguta Museveni yabari umujenyi mukuru ahakujaguza empango yo mu rundi rwa shatuna rugumwe nko twatwagambire ngo empango ningashe kireki kirajaguza bwa buri mwaka ukwijuka izoba eribataho umukama wo bukama bwa Bunyoro kandi irizoba yamara imyaka 31 ariyo mukama wa Toro umukuru Dr. Solomon Gabafusa rukira basayija nabwo cyo niko byagenda bitiyo kandi mwebembezi yashaba kugira ngo habe kwatanisa nko kumwabihurira amadini okweyahura biruge mwebyo kandi ubwire bw'akaruru nkobu kugira ngo ibyo mwena akorerere hamwe na mutahi weye aho kwa Uganda n'yitu twena ukuryana ati kukabere kurabaho I think ejo yakigamba kwenda kukwata hanshonge emwe yitwa twabagambira ngo ubukama bwa Bunyoro kitara ni bumwe abugumire bwine controversies ningashi obutikirizana umbebembezi babo nk'abantu umunda kwatanisa mwebembezi kuyarugiriyo yaba commission injira ya Bunyoro University na waze mwengambo nyinji mwaba bari nango bajegarurire ebe ya Bunyoro kitara etabe ya Bunyoro nk'ecweka abembezi ba Hoima City nabo bari nango bajegarurire na nibini kebyo konka turi kutekateka ngo hanyuma ye tunakurwe rizoba ubundi tumanya ebiraza kushoboroka rero Bunyoro kitara egendo mesha nabwo ejo turi kuhereza hano ya nibiho byabiri omurembo rwa Hoima kandi twe hano studio ningashi head office zitu hano kamukuzi omurembo rwa Mbarara ndisamu wenyine wabakwine kugira ngo icane cyo cikeje nera kusima timu yona eri Bunyoro kandi umucekeco y'abanyamahurire bitu turaza kurara twabasima omukigire ko mishwaho eshaje ndenda ngo nkumuze ukaci then kuturagaruke hariho gundi mukoro siraitire waruga Bunyoro waruga Hoima uri kwija kunu Fort Potro urahika Kagadi erizo bariyo amazarwa ningashi birthday ya omukama Ruhanga w'obushobozi bishaka ari kwise myaka 96 erizo team endijo yitu yahikireyo okugira ngo turetere ekiri kugenda misho reka mbahumuze muka checking nabusha then kuturagaruke standikiraho turebe umuri Kagadi umusheka cha muhororo amazarwa ga ubushobozi bishaka ningashogo watandikireho dini eyo bumwe unit of faith biri kugenda bita nabyo tubibahereza katayari wese turi hano kubahereza iyo cikuru no kurango tiwa kwatarira umoti yawe ningasho kwetenga ukurugaho reka tuhumure ukace tugaruke na nebindi Abachara empangare ni mwe nabisha bo murembe musya noenda kujwaro karebe kaje nko mu w'kitinisa ikiriza twanjuri